Ndagusuje wowe ukurikiranye Fofo TV show, nizere ko umeze neza. Amahoro y'Imana nabane namwe, abatameze neza tubihanganisha muhumure. Uyu munsi bishakwa bitameze neza ariko ejo bikagenda neza. Anje hano imbere ya kamera nje mwisura nshyashya, nje kukubwira umuti wakoresha nimba urwaye grippe, urwaye inkorora. Koresha umuti ngiye kukubwira, cyangwa se nimba ufite umwana urwaye inkorora, koresha uyu muti. Uyu muti mwawumenye inshuti zanjye? Reba ngira nimba wawumenye. Twebwe tuwita akateye. Akateye murakazi? Mwandike muri comment nimba mukamenye cyangwa nimba mutakamenye, nzakababwire ubutaha. Kankubwire kuntu wakoresha uyu muti kandi ugakira inkorora byihuse. Reka kwirukankira kwa muganga ngo urakoroye cyangwa se umwana arakoroye uhise wirukanka ugize gute ugiye kwa muganga. No, fata akakateye n'ahantu kaba katarameze, kereka wenda nk'abantu b'i Kigali, ariko naho ntushobora kubura ahantu akateye kaba kari. Akateye rero ku bantu mutakazi, dona agati kaba gafite n'amahwa, kaba gafitemo utuntu tw'amahwa, kaba gafitemo utuntu tw'amahwa. Ndumva ukabonye, kuva nkakweretse hano aho wagera hose wakabona ukagasoroma. Reka nkumenshi birengagiza ko imiti ya kinyarwanda itifitemo imbaraga zo gukiza. Hari ubushobozi Imana yahaye ibi biti mubona cyangwa se ibi byatsi. Buriya naraperereje, nta cyatsi kitavura, ahubwo nuko tuba tutazi ikintu bivura. Iyo ufashe aka kateye rero, ugira gute wumva inkorora yakurembeje utameze neza? Uca aya mababi yawo, sibyo nk'amababi angahe, ukayahekenya mu gitondo. Reka nkuhereke, ntabwo nje kukubeshya, ibintu nje kukubwira nibyo. Akateye ni keza pe. Hagera avuga ati Florence aje kutubeshya, aje kujya gute. Ugahekenye umire amazi yako, karanaguhumuza neza mu kanwa pe. Nubikora munsi wa mbere wa kabiri pe, ndakubwiye wa gatatu uzaba wakize, uri mutaraga kandi kagira gute. Sorry, kamanacire, urabona ko nkakanje. Urumva mu minsi mike urabukize. Rero narije kubabwira kuri iki kimera Imana yaduhaye, yashyize hano ku isi kugira ngo kijye kituvura mu minsi ya buri munsi tutagiye kwa muganga. Nimba wumva ufite umwana akaba arakoroye, fata kakateye kumwe, akana kabari gatoya, hekenya, sibyo, cyangwa uvugute mu ntoki. Hari ukuntu uvuguta nyine, uvugute nurangiza ukamurire ku kayiko umuhereze. Iminsi 2 pe, araba yakize. Akateye karebaho pe. Rero ndabashimiye ku bantu twabanye muri kino kiganiro. Niba mushaka ko nzabereka n'iyindi miti, kuko imiti y'ibinyarwanda irahari pe, maze iminsi nyikoraho ubushakashatsi, irahari kandi ivura. Mwandike muri comment, nzababwira indi miti yabagirira akamaro. Si ngombwa gufatwa n'indwara duhita twirukankira kwa muganga kandi ari kakarwara koroheje. Hafi y'ingo zacu hari ibimera Imana yahashyize byabasha kutuvura. Rero ndabashimiye abakurikiranye Fofo TV show. Imana ibahe umugisha. Utarakora subscribe, nakore subscribe, mukore share, like na comment, kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro tugira hano kuri Fofo TV show. Ndabakunda rero, mugire ibihe byiza.